Mga tats, duty sa ta kay para makabugas ta. Trabaho sa tarong adlaw. Mo din ang isda nga mga buhaon no. Kung mapansin ninyo gatapok sa adya kay nga naman wa pa mo nagikuha sa motor. Kaya kuto magud na sa isa ka top down. Ubay-ubay jud ni mga isda ani kay nagpakuha manggod. Kinira pong isda ang napakuha ang uban isda wala pa jud napakita kay nga naman tungod siguro sa panahon karon nga init kaayo man ang mga tulay burot ug mga unsa pa diya wala kay nagpakuha. Kana nga bangka nga akong gibidyohan puro bangsi ang karga ana. Bali 11 na kabangka karong adlaw na indunggo tungod na napakuha lagi. Ang uban ana mo karga sobra libo or isa ka libo. Og di madugay na human na may gabwa. Kana akong gihakot di ang isda mo nang gihatag sa mananagat sa isa lang na kabangka. Syempre ato na ibaligya kay di man nato na mahurot og kaon para makabayad buta sa itong mga utang og mga palitonon sa balay. Medyo ni barato jud ang isda ana kay nagdungan-dungan lagi dunggo kay nagpakuha lagi. Mo to pagkahuman ni uli na kog balay. Katong nga bangka nyo nakita ganya wala to mahurot og gabwa sa sobra kadaghan nila. Mo to ang uban ato giri ice kay balikon na mo pagkaugma. Mao din ang isda nga akong gidala no, mga dagko nga isda na mo na ato sang sugbahon kay nga naman perted yung gutuma. Samtang nagsubas-sugbot ta diya ato butang nagtugtog kay sakit ta kay akong bag-ang sigyaw-yaw. Pagkahuman na tog sugbad ra no ato sang gilungagan mo nang nagsilpon-silpon sa tadya kay wa pa magud naluto ang nilungag kay pagkatuod mokaon na ta. Unya, maulan sa ato kay mokaon na siguro ko ani kay perted yung gutuma. Daghang kay salamat sa nananawa og gilihog na lang pud tag share diha.